talfatu le amatanga le nei vai aso i le tautua fo i le radio Samoa ia na telefon mai Australia. E eisa tui pui pui e wha ngole RSV vaccine e leo te mamau awano ane mo le wha ngaina tina maitanga e au noma se tutongi e fesoso ni aile tau fia o le a fia o pepe whanena mai i lea vai rusi. O whaelo mai le whainga maloa le tinu o le a amata nei o na awano le tui pui pui leo le RSV mō ta maitanga o luas furu valu le tolu suru ono vai aso o lato maitanga. Nea so tolu o Februari o fuafua e amata awanoa nea ia tui pui pui e au noma se tutongi. Whai mai wha amtananga pe amare se furu rua afe pepe e a afia i le RSV ma tau fia i whare mai i tausanga te tasi ma o le tuuina o tui pui pui ia mō tina maitanga o le a wha i titi ai le numera o pepe e whananau mai ua afia. E talo le whainga maloina i ato tele tina maitanga o le au lato whaonga ina le awanoa. O le RSV, po le Respiratory Syncytial Virus, o se vairusi e taatele a fiai le isu o le wha i mamama. O na unga e taipeira vo le fulu masani ma le COVID, ma o ta ua fo i e pepesi ngō fie ma e te lea fianga i nei tamaiti. E se fulu whala la o le whale tupe le Bank of Queensland o le atapuni e te tonu au se taria a o se whai unga le ua le fia te le iei sui o le Union tangata whainga nuenga. O ia la laia o fia i le tasi mai Western Australia, po WA, tolu i New South Wales, whai Victoria ma le ono i Queensland. O le a amata tapunia mai le aso se fulu iwo Februari a nga i le aso ruas fitu o le masina le a le tausanga ni lava. Ta ue le 9 News, o whaia le whare tupe rea whai unga whainga tā, a o taumo whaia e whai ngō fiera na auonanga, ma o to telefo ia na paanga e whao ngā upenga te whai langi, ma whainga fau whao na po nei. Ta ue sa latu so upu, o lo ua taula i neila na auonanga i le langolango atu i tangata whainga luenga, a o whaatino ai i nei suinga, ma le wha moe whaatu maupea auonanga o pito le rei, mo ana paanga. Pei tai ua whaeroa le fia i ai o le Finance Sector Union, ma whaeroa ai so lātou whina ngā lo lea whae unga o se ngā yoinga le manuia. Pa mai a lātou, e whaalango tangata Australia i o lātou whale tupe whaaloto i whale, ma o le AVC o la nei mai pito nuu o se ngā yoinga whaamaina ma whaalata i tangata. O wala awai nei le uni le whainga malo Australia, i e whesoso nia nei le mata upulea, ma whaia nei ni tū la whono e pui ai teo ngā tupe tangata e meise i wha ai tū o lo oa fia. Ua fola le taitai o le tua ngai Australia nei o Peter Dutton o le atu wina ni wha salanga wha whale pui mo i la tau e au fia i sori ngā tū la whono e wha tatau i winga wha ilo ngā lanu wha sanga i tangata Israelu pe a whai e tūra i meise whai ngā malo so whatasi. Lo wha awau peo nā ria e whainga wha penei i vaenga o Australia, wo oso wha iei malu tā puai o tangata Israelu, wha pia foi ma whale o nisi o taitai o ia community. E tele fuafuanga wo wha iloa wo wha taatia, e wha tatau iei to e ngā sori ngā tū la whono. E wha mai Dutton, o le le ma whai ona wha atino e Albanese o se tūranga wha pea, o se vai inga foi leo lana ia taitainga, ma ia lu iei le pāremia, ia whaia nei se whono tanga i le mata upu. I sana whaatanuanga ma le APC na tā wai le ri pāremia, o lo o tali atu na whai ngā malo i winga nei, i so o se awanua o lo o mawhai, ma tōwhia fo i se tangata i ere to mai mata upu whaapea, ia wheso soani i tau mawhainga ua whaia whaasanga i nei tangata Israelu. E tō rua talavau wa male lemo i se nofuanga ta atele mō tā elenga i le Sunshine Coast i le awa uri ana nafi. Wa tā ua mai di poti na taunu wane le fisosoani whaapawave i Wapa Falls po le afole rua i le awa uri. E talitonuina o se tene talavau o se furuono tu sanga na pauanga i le afu ma puna lo i aile isi ali i talavau o se furufitu tu sanga e tau mawhai e la vea ai. Na whaia suenga ma maua ile tino mariwa le tamaitai po le afole tolu i le awa uri a o le ali i whato a maua i le te o le fitu i le afiafi. Wa tapunia nei le ano fuanga i le so a o whaia suenga ma saunia fo i li poti e leo e tu ina atu i le corona. Ma le tala muli, wa whaasaro atu i le vaenga tolu po le category 3, le malosi o le awhao Sean, le olo i ngātai whale nei o Australia i se sifo po Western Australia.
Whai mai mo tu sia au wala i le taulanga o Karasa, ma o loo a fia vaenga o loo wha o lea wha i tui lo longa. O le ripoti da tamai wa ta uai o atu le se lau wha se 10 kilomita le itula le malolosi o matangi tō wha tau tau. O whautua ina tangata uma ia wha e tete, au le itu i saute le stete ua ripotia o loo whautua ina i le vevela, e mei se lava i Perth, ma o whautua ina le turuturi roa peo le talo le tau, mo nisi whautuanga ma suinga o le tau ia o wale nofo saunga le mō. Tala ia le video sa momo le amatanga le nei vai aso.